O te o folo whapawhatalo whātu Samoa I lau whakamaua marifita, whanongolongo le vanga o lea fiafi I na ua tolu miro te wa te lei tu la lima. Ia ile tautua whakawau male o daga foi a lau BluTV. Ia ile nei foi vanga o lea fiafi, ia o lea so dofi. Ia aso lua se fulu breiva o le masino, se tema lua afe lua se fulu male lua o te fiafia la vai fai mana tuatu le tausanga. Walanga ile si tangata. E pisi lava fo I fe au mga ruenga ai ngalo yan te ia o le tausanga lua fe lua le pisi ai vai se tangata vo ile e maki iuka mati mai tai mati lunga mati la lo ai uma inga ko ho mai o la foi le kausanga le kau ke ia ama be wa taula talata li tulanga le o te tauna mai se fo mai o le tau ona ne Asiata Pio Vaoliko le fo se mai lunga le tanto por kalame le vanga o le fiafi o le tautua ma le o nanga fai pea a lau Bluwave TV ia ma le tanto por kalame o le Tautai A'e fai vo le aturu Tautai A'e mrebuia ia Tautai A'e ma le fiafia Tautai A'e foi ma le manu malo o le manei ia io le upu ma le whaupunga wha Samoa le nei a walanga e ui na fua mai tūlanga o whaiva le tai ia wa foi nei to ina foi e le fai la to mata nga tila ia ma la to fili afa I lalo faleva ia ma fale fa tali ia a olae alu se alo fanga ia po se fa tamazwali inga foi ia tautai o nga te fale a ola foi na e mai ia ma foi yuta wasi mai yuta le faiva ia wa se sa fa oti foi le sila male tapo inga ia ona vala aula io to ina kaukaia ia ia o te lo tele na taule ma wale taimi le nei wa o se a oni o se a foi to fa tali le ni Tautai I ala to fale o ma fale va a o tele na o sa o free market o tele ai na in tanto fanga sa o taile market o ia ia a be se foi manto ia tunu nei ia le foi le ile au fa o ta fa tai foi o ta to tala no ile wingo le o le ngole prokalami o to ma duai a le au fai va sia manto kalesi ia fa talo fa duai si o ta ma fa le nganga songa pasta waita fa ta ma fa le tua ya melody ia be se la o ti a kono ma o ma to ina o se manto kalesi e la ma le au fai va manto kalesi a o ta o foi la o mana tua ila o aru fa ta lo fa ma tanto fa malo le nefia na o malo le manto so ninga lo tu le aso aso sana ti nei ma le tua la o le na tua mai le aso malo lo o fa longo tunga ina o ta ape mai fafo o tala no ale se o io tautai o manto a fia la o foi le ma se manto fai fia ai o no fia e fa nga e ti fu ai ta vale fa ngon tal fai fia o falo kono o pelengi le fai vale o le ia se uso ya Simon le o i hale nei ti nana le la vama vai se manto ta ma fale nga ngai ta penanga o le aso sapati ai le ma fai le tau ilu ia o o le mela le te o foi tele ia wa uma nei ta wa na ma u vetu le ai o te le alu le ngai o wa we o uma taimi na o tautai ai o nga te fale o ule o le vele o vanga le o le siri le ta il ta poi o to le ta poi o la ni o fa manu yanga na avele o tautai le o Simon o te lea o tu mua le o o alofa a le o uma nga matala na fai mai au ke pole au te pole au te pole as o ka unga le o di fa pu le pi ele ato o mailo ta le ngoma tai o ta ai nga na mai ai pi fa pu le o di au ke pole as au ke pole o le pole ale na tai vo na le manto felo inga le la o mai la vai le so le wa se tofi o te le I to e vai tautai nei o te rau no foi po wa e mai le fai va nei tautai ia a fan be o le tau te mata mai le porkala me ma tautari e foi le fa pe ia a wana ingano ia te auto ele sili le ta ile ta o le ana tapu ia tu ma po fala ma tu do ia muri papanga ia a faila na maua wi a e fa ngalo mai le tapu inga ia o te
musu e fai atu se tala i lesi o faiva. Ai fa malo atu le ona sa ia te autou. Ia fa pe fo o lena alu sau fa tama soali inga. Ia o e te fia e tongi lau ofe. Wa mantou ia te lui fafo i New Zealand au se talia Amerika ma pi e tau lea e eila le tama le o le moulu. Ioi. E pi e fa lea a te lea mantou i nei. Ia ona e te ua e a fai na le malulu o le sami. Ai fia te le lan tama le o le tau le ofe matulanga fa pena. A fa peo manuia o faiva. Ia fa vitai le tua ua tau le ai o le nahaso. Ia ua mo fu i se fa siri ngā malosi. Ai mo le lawa li ia te le no fa manuia yo lan tō faiva. Ai le ia sei e au maia. A wara faiso. A talofa mau folo fatua ia te autou malama ia o haunga fo yo le se tofi lan tau ia. O mone faiso o ne kele o fa manguia matu. Ai le ia sesi o sau e vala au mai fa pe mai. Si. Ia o so mai e ba ko ka mai mangingi au ni ta mai mangingi fo ia. Ai o yo le fa maloma fa talofa tu por clambe o tu sa ma fai ngale vea. Ia. So do ia fa ala fale pe o le tala yo manto ele. E le toi tau wau whangaina le niu o mai o le tātulanga. Ia wau tau sa le vea sa mo oio le au mamala. O oio le hia e au talanga tā. Ai o le fue le vilave. A ta lofa mai lava yo nao se yo o yo neiu. Ia e foi upu e mazania i le au tula toa ma le au pupu toa fa mai atafa le malama i saua. Ona malama ngia leo ele o ngalenga. Tula lata i fale moa nau tauiloi manua malo. Ia fa talo fatu. Mai lava le motu sanse i o le motu tele, no watu whaatini o tau sala o tau paia mo tau mamalu. E le lava i sau whaamatalanga, ia ai au maia le suafa manu malo Yesu Keriso o lau o malau o lo tātou whaola mo lo tātou tongiola, ia tātou te militino mo tātou aleanga tautai. I lungo le porokalame o le Tautai A'e le nei vanga o le afiafi. Ia ma se i whaise tātou ori po a mai o tau. O a mai le ainga, o a mai tātou, ia fioio le tala le lei na ia uo whaafengainga tapu vai tasi ai pa ia o le ngā ruenga le tua i whatawhaita ulanga fia ia o le fau wa ta ape le usunga fono tele le kalesia e malua whapotonke risiano Samoa ia whaafita iatu te lo fai matuan pisi lava Samoa tele nisi o donations ai mai se fo i o ngā ruenga wha Samaria lea sa o tau o foina awa fo i le soifua maloloina ia matulanga i o tātou tangata no i Samoa whaaftai tele, malo fo le whaatotoa, whioi o le tala le leiso se whatawhaitaulanga. Ia, tātou rungo le tātou porokalame. O wholo whātu ma whaatalo whātu ia te oe, lea i te mafuta mai. Ia, o tau pa ia fo ia, ma o tau whainga, e me se fo o tau tūlanga tau o loa. Ia i ngā luenga o lo o tau ngā lulu e ai, o nisi o whaurulunga o company, o nisi o whaurulunga o society, o nisi o whaurulunga o whawhainga luenga, o whaurulunga o mafutanga. O a malava, taulanginga, mai lava i le pule, sui pule, ia, o pule langolango, ia male au whaafia pule. Se ia o a i se ngā luenga, i o e tilo ai manta o le tangata e pei e whaatau waa. Whaatalo whaatu asiata maofo alo whaatu i ati oe le nei vaenga o le fiafi. Lungo le tātou penga ta whailangi, ia i le tātou apio folinga, e me se fo i le tātou YouTube channel, whaatalofa, maofolo whantu, asiata manatua, e ei tātou fesili e whai e tātou tālonga i lungo le tātou pokalame, e mga ira kou pokalame le whiawhile nei, a wala i tēru e se waili lopo o elela e maua lau credit. Lua se furu tālani usila, e a pe a sao mai na iau tali na i tātou fesili, e a awan weli tātou pokalame. A se o wafe whaatalofa, maofolofa, e le pa ia, sau ngatai lungo le pokalame le nei vanga o le afiafi, Atalo fantu ia i le fretua ia zona coordinate. Le mafuta mai au se talia. Brisbane au se talia le ia le tuafine ia me se fo ia le tutonga ma le no falo. Ma lo le mafuta mai ma lo fo le fa totoa ia le ngata fo lea. Ma moli fo i lo faanga ma le fa malo ia i le fionga le lipulo le tanto o nanga le Bluwave TV. Ia le fionga ia anae fui mono manten anae ia me se fo le fretua e Sahara. Ia me se fo i lao le tua a o le fretua. Malanga mai Samoa ia o le taimi le nei wa leva na te tau o na mae au na kuka le lei ia se tau mawhitanga a wafo le malanga mai le tina mai Samoa. Lima le mea ne mia lima ma lor mawhitamai ia soi fo bruia o loo manta matantu i nei Melbourne ia le na
pe e ka uro me le ponge e ka sia le me mo uma fau ile li ai le yo no le tūlanga pita te mo ta ma fau le misa mo le o misa mo ni le te mire nei ia o tama whanau mai le stede o me le pone Bama to manongi malo le mafuta mai malo lava ia le se sangi fa benua rungo le porokalame so if we are watching from Northland ia te lola mato wane ia i nei New Zealand o tele io o Northland talu no o sau i New Zealand o tele io o lava ia atonu ia lava fo isiaso ia ti e fo ia siasi ma pu mingi ia kailunga i ke me o bave mele vala awale tua ia ai tatele ia lu tau fa sopo ni usila le nei tunu umanta ngofi le ua yelu ma tau ma vutanga fa dano fa mo volo fantu fa taile mai master oh pe ia se ale paka pe se makangi kanga le ma lor ma vutamar ngata fo ilea voi kolotia ngai fa tai io le la kiliki le so fa le fa talo fatu ia ile fioka le fritua e fionga ia voi kolotita ngai yo ia au te popole uma no le porkala me moli antua ula fala ina fa te sanga ba ia o fo ile tinampo o lau fionga le nei vanga o le fiafi fa talo fa tu so fa fenga yone tamali ile pua le mafuta mi foi ia il proclame ngata ilea o le fritua se tima ia le rungo le proclame por fionga fe aliasi talo fa tu ia mo le tuelo fa ngol proclame mo o ile ni vanga le fe se foi la ia o le tautonga io o le talia o le oaks ia fiafio so forili moli fai ma tau ma tanga i mele pone talo fa tu le mele pone le ni vanga le fiafia ngata ileo pua fata Giora pua fata o mai le nei fiafi ia malo lava lo fatu Asiata Pio Vaoliko io e shauna fe foi leita o merepone o ile ai o Brisbane ai pesta merepone ia lena to vao tu ya Josefa atalo fatu mai bore rua io elena go the Hurricanes ia wa mare tu tato ele wa ile tari tale na ile nei tato tabu sanga NPC esa ola utala ia hatalo fatu ia te auto ma le mafuta mai la lo ile lo mua i Wellington ma lo le mafuta mai ma lo le fatu toa Ronnie tuli tu inga mala wa mai o se usaron io wa ese mele bu ai tu ia te o wa tau le to minko le mi au Samoa ai wana ole au na o papalangi ia yo ai wa ia fa tai lo fatu ia o le uso me se fo tonga also ia ile so afine ya matalena ia le ata fa longo le mafuta mai na i te idinang drive atalo fa tu mo auto ma tire pole ia from Long Beach California malo lava mafuta mai ia ile nei vanga o le fiafi sei tato si mo ina initial tato update Mali ia io atalo fa tu ia va o Malaysia e mafuta mai fo le fiafi rungo proclame tato news update o tato amata tato proclame me fa nga solo fo ina initial tato musika ia awa fo ile fa anofo Mali io oi afa pe na tele fiafi le ni taimi ro to lua pe tele fiafi fo ila fa nau le fo ila tu wa onga male ula vale me pisa o ile fali o te popole o mata tu se pese mo oi le te mafuta mai rungo proclame le ni vanga le fiafi tato amata tu tato wa tala oto matautia le afa le tupu mai le pitonu po le state le o Florida i America le la tausi sila mai nisho nai kilipi mana yanta yana tatu o mai lungo au pega tafailangi o se wa fa mawina o se matua matangi malolonga matautia le fa mawina mai le New York Times o tausi sila mai ai o nai tatu watana le na au mai lungo lanto o pega tafailangi ia wa matua io ka ele ale au fui mula ntoia ia wa tuaina o fui ia mau ela vea ia wa matua fe au si soro masavri vali to sila tuai le tulanga pangantia le na ia a fai fo fa o mafuta mai di solo tanto tu wa Samoa ia e pe o le tala ile tu ya ana o le ngafo le tu ya ana wow so ia so se tafa Samoa tu lo foi la ile to wilo lo tele ne o tanto tangata Samoa le nei state le nei pitunu o Florida e o tau sila tu iai tu langa malo losi ma ave o le matangi ma sio le ua whea ngai nei malea pitonu e a tau sila tu umai vaenga na
ia mo tusi wa ele tise o le sau o le lolonga o le savili fai o le sau o le fonga daila to ia iuta ia a o matua dali mai puna vai o le lau ele to mai wanga o matua fele le solo tulanga uma ia ai o le tulanga le na tilo atu i talo le tau li i so le peio e peio se vai atu le ta vili mai o matangi matulanga i lunga i sante lite ie ma le vai atu ia talo sia o saunga le mu a fa pe fo le te fa fonga mai o i Samoa New Zealand Australia po o fe le ta fo le kelope po America Samoa ia o ia ni o ainga I lea sitete po le pitonu i Florida. I believe it's the south east side of America. Ia a matana I tau mo fai longo atu a fapefu ele o mauani fiso o tainga ono o lete sire sila atu ele matua mo tu sio ele tise matu langa o loo iai. Ia awe te panic o lewa e sire sila mai. Ia ai longo o toe ola ni fiso o tainga. Oi ai tau fai te talo fatasi o le hale tu langa I te tau mo fai fiso taina yo ainga ia po o kei mai lantou matulanga fa pena ai tau fai te talo ina ia awana ia ini soifua e ma wai wale mafuta mela o America yo mati le pula me se foi risco oi ia pea se uso I lunga ia matou I te foi pico le I Alaska le sunga risco no toa ia ai molto tele lavo o toa fa pe foi o le te lunga tapro kalame le te e te ile e ria le pete lata pine o ainga. Ia e mawhai whaona mori mai a tūlanga o nia uolo whaanga, me whai ona o wha leo antu ia pete tango e whai meisina reporti. E a whapeo le te iai ai mawhai lava o na tau maua sina connections fo ilele. Ia e te omi mai e runga o le tātou proklame. Hopefully o lo solonga le leima manuia o tau ia I le nei taimi fo I o malawha le nā tula. Se nara puni o amai le nei vanga o le fiafi mafuta tu I South Otako. Alo lava ya tau mafuta mai ngata fo I leo Henry Covanti ia mafuta tu nei fai lalo I palani. Iyo. Sau waka mai kia palau di sisifo ili kai ku mamahinga. Iyo. Malo lava le mafuta mai. O repa takaloa me se foi auto uma ia mangutu lauti whaaftele mafuta mai. Lesi tātou update. O na nawhina o whaiantu ai. O le na whai open ai le whale o loa tele le nei e tau o le Costco. Wa whanolo Amerika I Westlake po I le Westia Madowi au Gilani. A o le so. E ila me mahali e na tupu ai. Sa reportia mai ai. Ia ele I leva lava, ai pe ele paua. O tau sila mai antare na. O tau tele niso ilantou na mai tustusinga. Iyo. Wa tu musai sai du tung, ai pe lo mar paua tono le nei fale o lo tele. Pongi sa fa solo atoa. Iyo. Pongi sa antoa le tele o mea. Mana tu vai la le no fa antu la zona nafi. O le fale o lo le nei. E te mau ai so stoinga o loa o I tātou coffins, fo ia ma tātou pusa maliu. E te mau ai te tono le whalo lore nei. E matuan te le lava am whai foi o ele te mafuta mai au kilani. A velo a inga se I mai moa iai nā ma ea le whailau whaataunga. Tu so le whalo lore nei. Tu so le ue e tu whaatasia iai le warehouse. O le Kmart. O le Panning warehouse. Ma le Countdown. Pol Pack and Save. Ia, tu wai te tonu ma tu lou le favonga malinga. Ma ese tatupu. Ele te ua ini tino maliu. Se o ko zenga fuila. Ai te mau wai pusa maliu ma tu langa fa pena. Mantuala. Ale la na reportia menei. Pe fa fo se ile pawa. Pe o va tu le 5 minute. Te loa ai ono le fufusi te tonu. Ia pe wa fai fo ise ngā ruenga pa se o isi a wani ie le wa vai aturo fo ua tau le ini o lantou o loa wa ave ma le Costco. O le mea lau te fia antahi tu ai ngā fale o loa la nei. Langa le fea tu lau tala. Pau fo ile o le fale o loa. E ma fai ona e fai el tu ai ngā tala fo ile lau whanau. Umana whatau mai se tātou pusa eleni. Whatau mai mas tātou whanguing. I ono so wala ia le piki mai ma se pusa o ki o lomo. E mo ila utala. Wala nga iei ma le tūna I te alo whatau mai iei ia tūlanga tau maliu. A whapea nei la o le a e tūtua I ma e si o le mana nei o le aulo pusa o ki. Ia po pusa maliu. Ai pe whafua se ilo ma le pawa.
Iya. Na ona pe ole pawa. Ole asa me fai. Se e tali mainga. Se e omi mainga. Ole asa mingoi ke mingoi ai po le asa ai ki e fai ina ua pe nei le pawa. A le te to tonu ole tamai. O le wa mantana e tango i pusa mali foi fa ui kai manga ia au ka malea io o le hase tu ai nga yo inga te fa inga pe o ina pele pa ka viola e telitonu wa ya o ana samia ia mai ai tu no winga fa pe o le no tu ya o le afisi o le tu mu o li mai kanga pe pa foi inga o furu ki o me ai o te le to e popole nei me ai ia ai o lea e fa ta la fonga ai alwe siaki io o le te mafuta mai nei o kilan alwe avelo ai nga mafai to fa taunga ia la to so longa le ia e ro foi pe ai wa la via foi se ai foi se Samoa na finga ruenga ngai wala vea ile main switch ia ai ole na o ula le me monia o so se vai nga fa pene tamitonu ala na o tapunga ilo tonu io o ta fa ita ia lo mana ipusa ia tantia ia ai e telefua totala o le tau manta fe ia na power tanga tau te taritonu ina e to ale taima tutu na o se uso ya fatale vave io ia tamale mai lio paua le o tanga tau te loa ele paua por al julanga ia e tutu wa ia io ai o le taimine na ile tausi mo leva na vala au mai fafolita vale na sauia tanto wo io nei vai ngale na o le sia julanga tala au tatu ia tala fa America walanga o le tala fa vau mai le storm le America in Florida ia o le company America fo ile o le Costco le wa fa to atalaina ai la sona nafi ia ai wa fa ali ai fo ile mai o sitanga tata pele pa o le isi tanto wa update le uta ai tuai mai America lava po tala o le lalulang wa maliu fa fo se ile sunga le di pese la wi lo fo ile le kama fa spike fo ile no o kulio e afa pe o esa e fia i pese e te fia i pese le musika e no kamba fo ile le na pese ya so ia I see you when you get there. I see you when you get there. Paua nga o sika mai lai nga te manatua. Ia o maliu fa fose. Lima suru iwa tau sanga ile o stanga ta matua. Maliu fa fose i reportia mai. Ia o le sa e vai se fale o sana wo. Ia ai ona tu muri le fa o ngale fale le ta uba vatur fa fonga le antunu. Ia o fiurang kamale ngala e vai tu e fa tali le fo i mai. Ia wala isi toi foi mai ia marsia ki atu ia ua malanga ese ali ia wala mango foranga fili stanga tai malanga ai au te lo foi ia ule ile soifua tautua o le foi tama pese lawi loa ia walanga e fa atala fonga ta sile nei tama pese o le ua tele ana fatunga ua fa Samoa solo ma rap ma tu fo ilisia na pese fo ile longo fa mai gangsters in paradise le na ai profe ua ka ko i u por pese le ai na vempa pa fa pena fo ile mo o to le fia i tu langa ia ua maliula sea tama pese longo le tama o kulio wanana ai mai lo foi pese a kulio ya soia o vai tu lo foi na yo tau songa na ma tai to ru isi tu fa fine na ma tu wa mantenta fai pengi pengi va tu angi u foi ela fo ma tana fai mai lungo fa tu so se tu ai nga si taili la vai sa e mata fo ina fata ita ile au hamo ya e alu la le tangata e alu le tangata fo ile o le ua maliu o fai langi lana folonga ia e tu sa o le ua pass along o le ua fa au ile to tele o na influence po na musuia o la to wa daleni mo la to ma fo ile le na ia fa au le to inga style pesele
ia le la ua halua ia le nei taimi e fia kele ai hala ukama le o astas kasi le ka ngaka ke ai ana staili e kausi kaili mai si kaili ka le o kulio o te vai foi le faingolo na ulu o na fili aulo o na se vai bala na la avo le pi tau ai mai lumo na lima io ai fa peta kan taileanga ai le lo e lotu e malo si le lotu atalo to ai le se astasia mai se o to uma lungo de tanto wa por kala mele ne vanga o le afiafi ia te fatalo fatu ni si le fato ato ai to lungo de tanto proclam ona tato update le na ile ne vanga o le afiafi ka ko kasi ka ko pese la to si le sila la ai se pese la mo me o cancer mai sava ia wa kulio le o mali rest in peace ia le fo ia tama pese la wilo ia ai la to ai le au kulio Samoa io o le palauli les o le vai pouli le ia le la tato malolonga o le musika de ita fa pitoa mo o to mala vai lungo le tanto por kalambe ia reply ia au kulio Samoa stau mata fa mresunga ia nai maleota Patu le tsai le puna manuia una ole tua si et so fa timo manilingi va ua manuia mo na yuso lo fe ngai male tua o tsalo le male ole ngai le lo suafa o bombu rap ka fa inga popo kuringa mang o fongo de ngu o pakinga a ko nga la fo peso lo ku ke pai kai se ko sulva ko ka ku le ai o se fo e pe le mai o maka o le ko na fa ia kula fa malo si o me o mangai lo ai le ko mong sale so fa se ai ma ta ku ai o le tsalo wa manuia so tell my e belele lo sulle troppo in ma o allo fai whatsapp e ciao Emanuia su belle fa amalama
Love you all. The reason why I love Talofa voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40 e whaatau ina ai le Talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Ia le taimera wati lea ua tonu se funu ma le ono minute ua de ai nei le Julai lima i le tautua ma le unanga a lau Bluwave TV. Ia le foi vanga o le afiafi te o whatalofa me toi o folo whatuai i lau whasausaunga le vanga o le afiafi o leu te fia anka ke le pese a kamasasa o ianga whatua umantu nei. Rapper ka mikiki palauli le o tautunu. Se te whai atu na ona amanta o le tatalo ai oso le upu whasamoa. Ai wha amaka e kakalo wha apia. Atu ai fo ia o te mua na ta pantu le ta e se le tu ai nga level le o ai fatu nga alo ba ta fa na o tanto te ro so nga nei mara ro lani le ta e be se fo i o le se uso ya stau e pero wa tile o to se fu no mata fa ia ai le la pesele na da ua lava i o so ele fa malama ma to tepa ia i le nu na soifua mola ai ua to'afia tagata ua mai lava ma tapunipuni o tou fa'amalama ua fia ni tagata ua taluna alu ese mai ma Samoaga o le tapuni lava o lau fa'amalama e le o toe tatalaina ioe fai masusu e lau fa'amalama ma e silasila i Samoa ia i le tūlanga fo i olo iai na i o tātou ainga e me se fo si o tātou tunu ioe fai ma e vili a lei fo se tupe vili siaki po ua ioe po ua po o la le kalie le ilu mor tau fale e fa pena se fai ma e vili Samoa siria mam dad o koe o lare kalie fo i le masanina o swingi e ilu mai aso ia wai te leo ilopo o toi tupu po tūlanga pe a fa pe siasia o na fai masusu e lo fa malama ia ma e siaki Samoa si o tātou wadro lungo le tātou YouTube channel fa talofa tuai ia Selenium Sound bale la tau mafutanga le vanga le fiafi lena tau le papa ia le mafuta mai le vanga le fiafi ngata fo ilea o 5 to 7 ia bale la tau fo i mafutanga lau pule tupuola ia
ngata fo lea o Amelia fa moana ma le tau mafutanga fa talofa mo follow fatu Asiata mo auto umalava ia le mafuta mai lungo le tato YouTube channel o le tele au taimi pi tau le lifa le tato fa talofa ia ila tau le lungo le tato Facebook page ia ona pi fu ile le tau faingo fie tu au fu tau fu lungo le faingo nei mea au no lo una tai malo lo fa tele au tau le mafuta mai tau fo iona faima fa soatu ia fa malo atu io ta watu fa ilono suafa ia fa tai lau maftanga lungo program fa tai fa manu yanga lo au mai ia malau fa malo ia malau ai ululinga o tamu faifo ia walanga o le nei fo nga luenga betulanga fa pea ia la ngona fo ile lo tutele mar fia ia ela ia tau fa malo si au me se fo tau fa malo tone au va malo la so fo baua no au sala robanti fa taro fatu Asiata mo oile ia le ainga ia me se fo le mafutanga le nei vanga o le afiafi DJ le atio fa tai le mafuta mai ia ngata fo ile o malu ainga makelani le mafuta pe le vanga le fiafi pe tu fina ia sel fina sa ili fa tai le mafuta mai ia pe fila lima le mamea ne mia lima ia ma le fionga ia duala Victor Vauli io e ma tanto o nanga le self seas fa talo fatu le fionga le saoli ia ngata fo ile lea o le fionga ia le malu le faululungo le tanto self seas ia ai me se fo ila o le fitalinga ia Tautai ia ma le fitalinga ia seu manu le fingerwing fo le wori le telenta fa o ye fingerwing ia fatili ia asia uso le tofa ia seu manu fatili Mikaele ia le ina ile self seas fatalo fatu Asiata mo to uma me se fo ia o Geresome malai ia George fetu sola me se fo io fu ale fono ia le ngata leo lueli pa ia oi se talofa fato auto va ia tua le isi uso le ia le fetalenga ia sale au mua ia po le uso fo ia ua ia le songa de fi auta kamusta naman nio ia o bai fo ile ainga e bai se fo i o le dei tai per so fuanga o le pe le olanga pe ua mantau na tau mamao ma le susuru le lapo o lo ua matua mo tintini le la alo fetele mo ele uso me se fo i o le ainga fa pasila dua vao ma lo lava le ona sai e se fo io siosi tala taina mai mo mai Tacoma Washington e ma lo lava fa tai fo ile ma mai e angel Nathaniel fa tasiatu le ngang pa ile porkalame fa tai thank you so very much fa tai mo fa mdianga ia ile nei vanga o le fiafia be se fo ile le fionga le saoli ia ma le lanto vaenga ia ma so se Samoa o lo au ona ina ile self seas healthcare nai Otara io elena awone ngalo tau sa ili foi sau ia se ia elua ia providers et mo e ma fo wai io le o le Pacifica Family Health Group ia ile fionga ngal mal bana vai funga ro ia o le self seas ia le fionga la ya tu ala fionga fo ia le malu ia bala la to fo o na kama ye mo ana na ACA e tu tonu mo ko upki anga umang fa sa fa io le buki avakukuki na ona uma lo lua fuana fasino lo el vending machine na ia itala itala uma ta o lo na tu so ye to te mana na ye fata pa ulu fa tai ma futa mai te o le uso o mai nga luenga lo fenga ye mo to au sitalia fata lo fa pito atu te to le malanga mai nga luenga fa vai taimi fa fitai te o tole nga lulu e puno wai fa fitai lo to sa ili malo se fatu ala utama i fa soalea iyo ele umi ya ile vaenga le wo mana duina ola o le tele o taimi e pe ta to te tuli matai lava fa fitau li tupu mai na ya ila to lo nga lulu fa vai taimi ta to te tilo le fo wa tu lo wa maliu mai wo ti mai wa la via mai ia le wo fa ngumi mai le fo so sola ia pai mala fa e pe o le tele o le taimi e tau tuli matai lava ia nai fatia ia e me se foi o tūlanga whapea e sātia ai le ngāruru e puno wa ia me se foi la tau o mai ngārunga whapea taimi ai o le tele lava o taimi e tau le tilo ma mai tau le whaamuli o atu e peo upu e whaile te whale e tele ai na vava ai le laua manu ai le o le whaamuli o atu lo winga o lau whamatalanga a fua whaale ma fau i le tele ma le whaupoponga o Havanoa whai ngā ruenga ia walo lofi atu employers
po o fale fai ngā luenga i New Zealand au se talia le ua sau ma Amerika Samoa. A fua lai le tele o avanoa ia ua matualo lofi atu i Samoa ma nau tai au mai o tātou tangata. E tau mai ai i. O le alai sili aku le rate le lei o tangata fai ngā luenga i o mai Samoa. E langa le ase vaenga ele e atua fu ile le matulanga whapena. Ai tōra lo pulo e ate o tau uma le ngā lue whaavaitaimi. Australia, a New Zealand, po fea le atunu ua tatala whaauto i aile tūlanga o a tātou ngā luenga whaavaitaimi. Whaavitaia o tau. Whaavitaia o tau o lo tongi lava le maama ngā lue puno wa i matautua. Ioi. A wa o la tau ngā luenga le lei, mara tau whai ngā luenga le lei. Lai mata i tū e le tō tele o company ma pūlenga ma wharewhai ngā ruenga whapea. Ma ngai a kere ngā ruenga kamaru i e whata i oe. E fia maua fwoi ni e whata se lau whapea. I oe. Whapea nā. Tu sai whapea le employee. O lai te le oiloa e oe. O lai te a whapea o le au kau apu. O le au koreki vinge. O le au fasimangu wa manga luenga ne te whaia. Lilo ia te oi. Whapea, por hai me kami so o mai fuare supervisor kau saua. Au ai te le fia. Au ai te ita pe a whaia la talata atu le pule le whawhenga ruenga yo au kafa. Na paua na mea la e sa o ilo wita manau le fia. O ngai ke kau pase. Ai a whapea e tami ya tufo ile le mpe tilu. E te le oilo e oi. O lai wha ai tu le lei o lau ngai yoi. O lai wha ai kiro ilo lai mo o le pule whapea e. Mai mawe pe anga kai pei umor ngā luer kama le leo. O wengi. Kai pe uma mai mawe pe anga wha pe umar ngā luer kama leo ye fata. Oi uma e tau le. Lupi ngā nao la te tala. O lo o tau te wina le au wala le lei. Kusai pe ngai ko ke whaiar ngā luer ngā yoangel papkiso. Na e tau te wina le au wala le lei. Mo nisi o tātou tama whanau le tau o mai Samoa. Si lia i le tolu wafe. Lau mai atu i talai a mai Samoa. Si lia i le tolu wafe. Ia le mo o mianga o ni tangata ngā lulue whaavaitaimi. Olai. Wawaila. Ma fua isia. Ona o le maatongia o ele whai ngā ruenga lei. Awala e te atu matangi fua ma awale popole i tūlanga o whatiata mai o le soifuanga. E mai se fua ona i whaafitaudi. O mea i titi mea na ai awana i awhia i fua. Lo tou ngā lulue le lei. Ma lo tou o langa tautua tunu umare tautua ainga. Ia, o le wha malo silal na mo na yo uso ma tua whawhine ma le malanga mai ngā luenga whaavaitaimi ia ma tau wha maongia i kūkaukonga. Iyo. Si si talata ina whaavitai lava na mahuta mai. Iyo. Malama le leia yasi o sa tioti a me se foi o lueti. Iyo. E pau ale mafuanga foi la tau sa pasu ia i ma fesasia. Ia o whai wahalofi a au mare manuia le te sau mo oi. Se ona wa e sau fua e ngau e ke kopi fua i o langa. Pe ala o wha malo si isi au proklami. Te mana tua le sau noanga se whawhenga inga leo pasta malo se fo lei lo tuipu e. E na ua malanga mai ni usila ni tausanga ua mau atu. O wharongo longo atu e wha le tala le whaiwhi au leo te wha so o i lava. E ma fua o na wha le tonu leo langa oe lea na sau mai Samoa o le lei ma tapu e le wha Samoa le lei ma le a. Whaaloto i whale i tū maanga nuu e me se fo i whautuanga mantua. Ma fua na sui, ona o leo la kopi. Ona o leo la kopi, o lou sau fua. E tau mawhai e te kopi fua i si kaili maanga tangata. E ana le nei atunu upe o maoli. O le au gangster. Ia e me se fo ni so i la tau sabo o levana whana nau ma soi fo nei. Wa sau fo i la o e sa fia fo i le sururo kokosoro ie. Pe sa fia e ke fiarua i so se mea te fiarua ia e suru kokosoalo ie e te apo e kili manga o fo i le e whaali fua se vaenga pa e o vai. Ai na ona lua vai so e vai tu ngai le next door le maoli le sauna o tina le a sa le maruru ai short mai pusa medico e short tu ia nga ke ia foi le vai aru ngau le leilo ia manga yang ai sa mo ai e sa vali maka su e fo ia short fo se so ia ai o le tata longo ma se fa ia tautuanga ma o tau le na vaenga mai se fo i tatou o lo malanga mai lu i tau foi le o toi te tala fo ia vanoa mo se i ma tu o le so tolu o ke topa a nga ile so lu o novema
te dalai ia le tātou online mo le sei. To te leni so ilan tōna tu ufisiri mai na umai, ala maa whaatala noanga ma le sunga tamai ta ilo ia matua mai vanu si atu wha moi. Pe ma whai ono e piki ni alan tō forms, e pei ona mansania i le tātou officer immigration si Samoa o le tadi. E online sia ka ko wa mio. Iyo, e online sia tātou wa mio i le o toi pitia ni tātou forms. Ava pe foi la lai te tau watu le i le kangaka fo i le pike fo i mai ia e pi wea mai pike fo ia i lan tau fo i e tau mo fai fa se o i le whainga o pepa. Whaftai wa fea mai le tātou matimatinga le nei vaenga. O le te lo le au fai pepa se le feo i nei. A mai se ana i tātou ainga i Samoa. Vai o i ngau au kupi. Te o mai mau tu pe na uala tu fo i stanganta fo i le whaaleongo whaale fai ia fo i ma whaale alofa. Fai atu ia oi. A mai tu peia, a mai mea, fai kalia uma ua le fili au forms. Iyo, o fia ngā form e le mawhaina e pikia mai. E le tātou link, pe ona whai loa e le tamai ilo ia. Ia e tātou link, e mawhai ona e alu ia ilunga. Ia ona abalai mawhai la vai o e le tūlanga whai ngofie. Whai ngofie, e mawhai la ona e fisosoan, ona e sa ili se fisosoan inga, fu ili le sesi e fisosoan ia oe. Make sure e te iloa ualu te tonu lau o palai, o lau fautuanga rena. La ngai te leme o sasia ka kou e kele nga whapelo nga whainga. Whaikaria hau, sen mai le ngat paore mero sen mor kupe ma mea nga whapenga. Ai whaikaria au moka ngoi whai uma mea, I'll take care everything. Wa tau whafonga i tala nona. E masani pupi. Me talo whatia usa ia pupi le lo i Wellington. Wa masani na e whaala nongolongo i tala nona. Au te pole, no worries, me uma no, it's okay, I'll take care. Ia na, o whetau i lole malou, whetau i lole fo i lea malou matua e au ngata e te tau mawhai e whaamasani le whainga o le online. Usa ua matua whetau i le lei malou manao na fo e te le o manao e te tau alo e tau sa ili le whainga o nei mea. E ale ala ua ngā le senta i aifa mai ngā waruaku. Eyo, ngau transfer atu, o le account o le account A po le account B. Le ala ua umana whai au mea ia, ai mantua e le mautinoa. Po ua sa. Iyo, e ki leo i lua po ua whai ar ngaka ngā mea, te leo whapele isi a ngā whapea e whaaleanga fua i altura. A whai anai te e sononga le lei malau mafutanga ia pai mala whai, you trust them, so be it. Ai au ngā mo le site fo i le te le ia o ele te wha tu unga tā e te lefi kusa e ke fia ngofo mau e ke fia sau inge usila ai te lefia mana o te tango e whaise mea ngā o ngā ka ua fo i le online pe o laua pe o laua ta pere mo li le levo pola au mai eiku ngā o yo sol seu fo i la iku ngā mea sol e o hanga ia ai fa fe na fia o le tunu o palalangi o le tunu o fa mai kamano ma ko sa va o le tunu o le typewriter ma le me o le ai o le tanto fotuanga le vaenga le a fa ye lo loto e ye le wala ma fa ina fa ya e si la fia le le tua lo nau moni o le tangata te sau sa ili malo te sa ili rumana i te matala ele o ese tangata e te sau e te pai te whaatutu ngata e te sola mai Samoa ona o le matua le mawhai o Samoa whaatu ai fwoi le lala e sau ai te sau whape e si la fia le le atua e te fiu fwoi la e te moe ma e miti ina ia laki le nā me tau whai ia ngai whape na e tali a fwoi le atua i le manaonga o loloto ai a si le sila antu la le atua whape o si o uso lea o si o wakali i lea o si o wafine lea, si au tama lea. Se e vai, tūlanga o lea o a onga. A o le finau o le koe ngaka. Iyo, o e vai o matua mamaa uma maitu o le matou fale. Mamaa e moa, iyo e sasa ia so uma e le ei mangikia pula e kuko. Iyo na mabela ia o le antali na ia manuia o na pepa. Iyo, ai o launga ruenga lai te whaia. E te whaia ile online, mana tua ile i te tāla le taimile nei, nei te fua wawe palafua tu o sesi whapea o le ua on le taimile nei. Ia ona na wailo sau se leni te lele ai, e whato atatala lava, i aso nei lea wa atofa, mo le silafia.
ia ele to tele va talo fa to fine ia Rosa tavu ia rona ia me se foi o le tautonga le mafuta mai na Brisbane mai ta watu foi ia te lo foi to telo tato lungo tato por clame masani na mafuta mai te lo foi la wa su fisi solo lungo live e fai mai o wa le to ai tau foi fai nga malanga ia te fono o fa tu le tu sama utasi le maua tu ina i lau ele Brisbane i Australia ia wa fo nga fa ta to te lola o ina le te le umai fo ile to te lo tato ia mana ia fo le lo pete u vai tu ai to lo to mar to ainga fa pe ha o ai o le vana fo lau ai le yo la so fu pe mola io ala no fo ia Australia wala nga tasile na ia tu uma tu ante le la ole tato wa fai longa le la tu momo tato sili nei o ma tu le rite ole tato sili le te manu malo ai mo se lua se fulu tala digicel top up ma faianga kali mai po ai pai mala fai po sa mo po feo le tu ole ke lo pele te talisa o mai e ona e omi mai la ia le ia te ole tato Tautai A'e messenger ia ma failo mai se no mera lo ai ngai Samoa po lo no mera Samoa digicel ma wole top up o ke miringai o matua tau ngata le te lo me io e o tau mo se tu pe top up pai lo telefone ia wala ngo tala ia le tu o le mela le wo manantu la faisina so ani ia mo se sa Maria o ngolaki o le tanto ofisili mo le la anu watu e te tali mai lungo tanto komeni io fa talo fa tu ile le tele o to le lungo le tanto wa prokalam ai o le tanto wa fesili mo le o le a watu ia e te fai mai ai lautali e ke ko mengi mai lunga ya uso ya pupi male tautonga o le tanto fesili mo ai fa pelo le tali o le tangata fa lai mo ia sa o mai lautali le ngoa e o ai de mo pirioka ma mo semikolongi e te tau ona sa o antoa mai i lautali ia ona fatoa e maua leo le manu malo ole tanto fesili mo leo le anu atu omi mai ai le o i rumo o le titilo di lo screen o le YouTube channel ia fa pe foi la le screen o le tanto por kala me rungo Facebook lo no winga o le tangata mo omi mai la natali o luma le taimi ale nei o io le amanu malo le tanto fesili mo ia ma le tanto lo suta la New Zealand top up mo le tato ai ngai Samoa o ai le ngo sa o le kamale o kulio o le fesili le na o fa ya tu le update le nei o fa no o mai le tele o le au pepese ai mai se to inga pese ia le fia ia le tu pulanga mai la tu fo i nai le 60s 70s 80s 90s o ai le suafa sa o le tangata le ia omi mai lo lu tato siri mo na o ai le suafa sa o le tangata le o kulio ai ele o kul eita so ia na vila ia na o talatu na na o talatu le tanto o doa omi mai lo tanto komeni o le tangata lava mo sau o siaki a kuntato masini o le tarisao o ia le na o le amanu malo ia le na le la u visilis video mo matua kausu enga ia si tato la tu po si tato wa o si tato ke wa kuai la masingi ngai e mo ka dia ss tone au va o asia ia ese so ko sia ke ko lungo le tanto a por kalam o la il tanga tele fa ilo mai lungo le tanto a Tautai A'e so la kua se te sia ke ko le peito le tanto Tautai A'e la ngai sa ho se le le tanto o ai la le mo tali mai lungo le tanto Tautai A'e so ai tu se sia ke ko le tanto a judge o il so fa le tanto Ryan if you can was that Pale is that the name Pale anga siva sanelivi okay ia lela wasiaki aku amanu no atu uso ya kirku ya forotilu amanu no atu ya shona fa amanu no atu ya tone auva au te fa amanu no atu ya forotilu Tommy Moken ai fata tamati
Ia le ai o Tommy Moke no le fenga. Ai oi. A o le tamale, o le tātou talisao Leon Ivy Jr. Ia, paki mai kako, paki mai kako. O le sua fasao le na o le ali pese lea o kulio. I see you when you get there. Ia le la tau si sila mai ai. Artist Leon Ivy Jr. Ai oi, Carlo Fai was born August the 1st, 1963 in Minnesota, Pennsylvania. Ia le na. O le tātou talila lea, ia o leu te vai atu sunga ia pale anga siva sa ne rivi. Ia, o oe lea ua e manu malo. O tātou tali, first come, first serve. Lono winga, o le tangata e mua o so mailanga omi. Ia wha marulu atu a whanoti lui. Ia o o fanta ia e se foi to tele ua tausi lowo to tama lima ia ai ua vave tele mai ia pale anga siva pale e te omi mai lai tanto ua Tautai A'e messenger e tau mai po le ale numero digicel lo ainga e kasi ale saunga io awane e pe yo le si ava nga e umanga mai le singo mela mai oi fa mo Asiata e se numero ala ua halu ni ia fili le po ai le tātou no mera mo Samoa ia ana avele e o le tātou top up le mo ma tu tasi ai le ala tu te me dei ole asole nei aso lu se furu mai vo se tema e ma fai ona e tauto e manatu lau pule te pola o le talia lau pule o misiruki sen esa ai fo ise kua ole o ise sio na tau manatua ole a se mea matautia ile tala fa solo pito Samoa na tupu le asole nei ini tau sanga watuana o e tau manatua ole aso lua iva le nei o se tema lua afe lua se fulu male lua ai o ise meo e tau to mana na tupu fa pe nei ini tau sanga watuana ia ai le me ta ua fo I fa no ai ua fa mawina fo ile le tala fa solo pito ia mau ale le mai ia ele to fa ya le to nga se fetalisa ia wala nga o siona fio anga tambor mata matangi ia le fio anga la le o la lo manu tasi le nei fio anga na matua suia antoa ele malafa le natura le tsunami le na tupu le lua fe lua iva ile so lua iva se tema lona la le ma le tūlanga tau sa afia sa iai mua ia isi tūlanga na mantua wha mo i loto i le vaai ia ai le ngata i leo le atu wali pata antoa wha solo mai le pā masa le panga wha solo atu wai na i pautasi le atu whale alili ma le tele au nisi o fio anga sa mantua afia i le tūlanga onga o le tsunami ma le tuafo o le taimi mua fo i le au te iloa i le tala wha solo pito Samoa whaato a tanto wiloa ai e liutino e whai mo i arikingo le menge o le tsunami. Awalanga e pe tele na tanto wa ai ai mo ata tifanga ia o atunu umamau na oni tala e au mai ioe e feta ina i le savili ma whaalongolongo ma tūlanga whapena ai o le taimi mua le nei whaato a wa ai ai Samoa e mo i lava whainga le tsunami pe mo i le nei tu ai ngā vaenga i da o le ngalu lolo. Ia le sa malili wai le tele ma le tele ma uma wai le tele o soifua te tono sio tātou o tiro ia e toe e uia fo I ua tele tausanga wa amantao na tātou recover le lei mai tūlanga ai e le mawhai ona tātou wha amatalaina la ngona o I lātou na ma uma wai ia le soifua na I o lātou tangata atonu e fai ngofie le lau tele I le ia fia ia po na tau ainga na fia ona tau fa angalo atu le tūlanga o ngonga sa ia le tsunami ma fai ngai tono si tātou tunu pe ta ia onisi lava ia I lātou na ma uma wai le soifu o whanau o matua o taito o lua o e pele anko so antis ma tūlanga whabena ia e o mehai le taimile nei o la lava lātou te tō manatu I tūlanga onga sa tula I mai ile nei faale velave faale na tura ia manatu ole I lātou malava foi sa maliliu le tsunami o lātou ainga o nisi o soifua mai maro tātou watunu o atoa tātou whaavavau whaatasi ia tātou atu le malolongo le pesere nei
e tā whapitoa. Ia e tātou te toi mana tua i fo ia lea fo i mala whaale nā tula e ui o mea ua tea. Ia it's worth remembering le to tele o i lantou na whanua ilo lantou soifua. Whawhitai le tua. Ia wa amia na o i lantou e to i titi. Ia o marupuipuia le to tele o le soifua. Nesi fo i sa afia ai sa mawhai o na whaasawina lo lantou wola. Whawhitai le tua ia na fufua ngati tele. Ia ilo fo i soifua. Ia e mai se do inga ile umalo fa o ngai na ile nei fo ngai ele a va pera o lena e sa o me le su ngami o ele si fa so e sa le ele taimile nei o ele si fa taru tarua to e ma fa fa tas to e liu le to fa me to e ma fa i me na fa fo i mai ma fa sa o mai ele tu ala fo i sa vadinga pese le nei ta fa pito mo o to le vanga la fia fita to ile manolo. Hi, my name is Sora and I'm from South. In school that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read a plan. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i ia fee, ma isi me tau mafa mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu nu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo i lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pi supo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama.
le ngata fo ile maua pusa moa so tu ai nga sizes fa pe fo ila ka ko pusa siu pipi an se mengar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ya mo fa la vergata fo ile pusa pepe il Tasi Market E maua fo'i pu mo whaalavlave in bulk i le Tasi Market. ia le na Samoa a mai ala ona fai umalau whaatau i nei le o ranga le Tasi Market aua nei e tu muli ai alo fai nei o tatu ai ngai Samoa o le fea ngai Markoviti e iai fo i le lātou o ranga ua ta ua le Monogram e lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika e tasi lava le no fuanga e te whai ai tūranga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road i West Auckland a le ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? People who are haters on the internet, I call them thumb gangsters. They just typing shit. Their little punk got a private page. They saying shit about, they don't even know me. So I don't give them no energy. I give haters no energy. Steve ain't this, he think he this. You don't even know me. So I just keep going through. But then I'll tell you something too, haters motivate me. Because when they talking about me, that means I'm doing something. If you have no haters, you ain't doing nothing, man. Toi foi bali tanto programa leva ngola via fina o iva minuto tei nei tu la e ono fa vitele tanto major sponsors le Tasi Market ia le ngato le tanto fale o loa i West Auckland o tanto fale o loa GI ia ma tanto fale o loa i Papakura ngata foi leo niso tanto nanga pe fo le onga le OCA ia me se fo o le Pacific 40 ma tanto voucher o pu fa malo sina na vadura nei io a se tasi fo io tangata ata mai io i longa wa i lo fo ila de tu te lo fo tele o tu te muri muri tai o tau wa nei o mana tu mana ia io le vai ngale nei tanto fa so te si fo ia me se fo i longa le porkalame ile dei vai ngole vi fa mai o po le tamalo o tangata ia fia faita la le ma feita isi ma faita lo isi la volita unga tangantana matua o tangata fo i matua le tapasare fa nga no la tu tama lima le mana ia e la le me mali o te fia le fa ngola na saunonga ele mai maua sona energy agora mai maua fu le energy le yo o ile tanganta ele yalana tana no pe no fentu fo ile na nei ai me se fo te ma fau fo ile le fa manu yanga le tua ya te oe malou langa malou so i fuanga ai ole ta ua fo i ole fa manu ya le tua e te lo ai fo e ye ye kanga ka ele fia ya o nga fa manu ya ole ta ua ya wo vai fo i male fa no ye le tu langa wa ese ia le level wo o ye le tu langa le fo ile i lunga o penga te fa ilang wa matua ese ale level wo o ile tu langa o le anu le tau fa le anga ma le tu langa fo ile ole fai le si o talanga ile si ia ele to na ma le laina le o vai tu fo i Samoa o le o tau fia se tasi fo o tamaitai ia po mafine fo i sa malanga mai America malanga tu Samoa ia au lala ua whaamaunia mai e reportia leo i Samoa. O la ua molia i tūlanga fu i lele o le whainga o upu masoa, o upu le mingao, o upu leanga. Ia anga i ele ngata o le whainga malo, ia o ila tau fu i o nisi o pe o le palemia, o nisi o minista o kapeneta ma. Iu tilo fu ele o toi nantia. Le tūlanga o lo iai nei video ia o tapata matai fo e ma fuala no faila utala le tūlanga o le vaenga le wa e pea no ta fa so fo e iai le mea ngatai low control e le mea le mafai no o iai le what you can control in life tasila le o vaenga e le mafai na u iai lau o e lava control o le mafai nga e kango e fa to ama tango fo le tau fiofi le fofonga o le tangata ia ua masangi le ngutua ma le mingao ia ma le mafaufau upu whaingofi e tau te whaaso ai ai o le mea o fo ai lo loto o le ngangana e whaonga
matangata ie e tu uiai le ngangana lea. E ofo ai lo uloto. Lo puponia. Tu lo wa fo ina yo tanto tu fa fine ma fine e se o tara no te isi ai le vaisua lea. A fa yo o se tu fa fine po o se tamaita po o se tina. E fa lau tele ale fa so ai al proclame le nei vanga le fiafi. A fa yo o se tina o se tamaita o se teine. O lea e te faia le nei ngā luenga o lau vavale. O lou palau vale, o lou faitala whaaluma luma, o lou faitala leanga, o lou ngangana e matua ino sia. Ua ngalo ia o e o lou whaalanginga o e o le pae male auli. Ua ngalo ia o e o lou whaalanginga o e o le tausi o le whealo whani. Whatu ai fo. O ila wa tailo ai, wa matua o puina le vā whealo loai. Wa matua o puina. Whaamalulua whauonono, whaamalulu foi ia le vai fine ngalo o nai o tātou tua whawhine ma unga whaapai o ila tau o lo tau mawhai. E tāo fi mau lo tau nafa. Ma lo tau matawhai yoi. O lo tau nafa whaaunga whaapai. O lo tau nafa whaatau sala, o lo tau nafa whaatau pou. A ila tau ia fia whailenga ngana le a o le teine. E le whetau ila malo whaalanginga lea mātou te mita ai whaatamatane. E ilo tau whaalanginga e mātou te whaamemelo ai whaatamatane. Whaatama ilo na tua fine. O lo tau whaalanginga o oe o le i oi mata. O oe o le mea uliuli o mātou mata. Singa ka mai pefu ai sa vilingi ai lau wa ai. Kangi lo mata. Sika ka mai pefu o le winga le na le lau tau mawhai mati a o e le te so ona ta fili sau noa ma so ona tau ai au whamatalanga a o le teine. Ma whai lo le ma fau matulanga ele ele o yeisia o ele o ele porokalame. Ai o loo nau whaale tuangane, whaale matai, whaale tangata sa moe ma mai whaatava e ona fulu. Ia tātou ngana e me se fo le vāwhea lo loai. Le wo toi fangu ia o e lo nafa ma lo matafa yoi o le pae ma le auli o le ale winga o le na mea o le pae o e te whaalaunga te sia mea e pakpak o e te whaalau le leia mea e leanga e te amaia le vai malu e te whaaloto te leina le toa tele o launga ngana o le ngana o le ola e te whana wina le ola i te tonu o ainga. O oe o le whea ngainga sā le tamatane. Koe kiro la po o sa o hau mea ngai whai. E o whai atu. To e tilo po o sa o au mea ngai whai. A whai ele ma whai ona e tilo mai fōlinga o tangata ona e te whai ai tua. Ai a whai alu e tūlu mo le whamalama, ale tūlu mo le whikioaka. Tilo i le whamalama. Ma e toi tiru tasi au fōlinga po o whetaui lo tiu tele nai te whaia. Po o whetaui au mea nai whai. Ma lau whaalanginga o oe o le tamaitai sā. O oe o kama sā. Ele o tele disagree pe a tau o mai nei lunga pe a o nei tofu mai. I oe o koko ke whai mai la ua fionga ma lau yes o te whai atu. Leanga o oe o le pēlenga ma e o ainga. Ai va ai toi liu. Ma toe au talu ia le whainga o le soifuanga. Po o le leo na whai. Le o whautua whaatua ngane antu. Ia te o tau tua whawhine. Nisi o loo sei tia i le pōngi sā i le whainga o le mea. Vai po o sa o le tangatanga i ke whao o ima whao so e. Ioi. Vai po o sa o le nā tangata. Awa whai o nai whautua. Ma le tua le tala le tusi. O le whautua le oti. E ke oki ei fo. O le ngutu o le oti, e oki ei malisi kangaka. A o le fofonga o le ola, e o laila malisi. O e fo i le te whautua ina ma e anta i le whainga o nei mea ma e tau whaau soosu. A ma tau wale lava e lea. Wha ma tau wale lava e lea. La asana wha ia i whea.
asa na faia i fea sa tia i leo le tamali anga le lei o le nā tua fine iyo o titali tonu wa ule ile tua fine le fo i mai Samoa se i fai atoa langa o le wanginga mai lunga au tilo tu iai le tele o anga ngana ma tele o meana te faia o te alofa tele iai mai maue pe ana maua fo ini nai lao e whaasoa iai langa te iloa lau tala o le mantua le anga o tangata le associate pomonia ile launga sia mato faife au e tele na ia saunoa ia ile to inga me le fa mai mau le tangata le lei le fa le anga ina le anga le tu atu it's the spirit behind mai mau lo tangata le lei mai mau oe te lo foi na fa na wina oe ni mantua le lei e le foi ne mantua e fa na wina ni fa na ina ia ngangana mai ngangana fa pea e winga na lo tala ele wala va elia dei lo le ita fa to lu fa sieitu le ika fa ko ina ia fa o le oti le tanga loa lang ai na fa lava loa le amoa mangalo me uma o sa o lo fa lava o el tene la nga fa lava loa le kamai kai o la lo o e fa lava po e fa ku o puto tino a fai fo e te lo winga o tala yu te fai atu na mana ia le o e fa lava o fai lo ngafa o oyo le tene e te fa lava pe aluka luka mea a fai o le tok te sila antu o le o mawalava se tasi e le o mawhai o na lelei balanga e tau tala lava fo i maleava ana ua faa wo tuila epa mala auli ana ua faa wo mau mai e fai ma faa ta inga se i va ai atu le atu nu ua lulu lima ma nofo le lei ma tato wolo iluma e te ilola utala wa uma meia o bumonia wa uma meia to ititi ya tahala nei mea o ti sesi o bumonia ko iki ya fai ngai mea o kisesi ia ele namale le to te fa o tele tala tau fa mata wa mai le to tele si o manto wa o nanga e meso se manto pule e tele o tau mo fai fo ile tu langa le tau na we puni pule se na le se vai nga fa pena ai o tele mai tala tau fa mata wa sau o si mau kala ia vai la mo ke lor ko ofisa la mo ko sungu ko ofisa tau fa fonga nei mau la fonga a o ai le ma fu mai ai nei mea ai se awa tātou vai, o le mātou pule, o le sila fia foi, o le mātou pule, o le pā uliulia, ia leo o whai atua le nāwea, o le pā uliulia, e te muso e tala aturo tō ngā whalenga o me patino nā le ainga, ia, ai la fo sila fia le lei le fionga i le kone sula e whaolo toi, e lupo le si makaile le la sa uni e whai nā li le pā, na ona o whapena atu, ai se awa sa ti ai fua lo tau tamali anga ma tau vale le pua na ianga noa talu fua le ma ave le fua wa ma fua isea ma fua na sa tia alo tala le ai tu ala lo ma tanta longo ma se fau ya te tau le faia ma fia ile me o le tau fale anga ma faia e to ai se me to ilo pu lo le tene le lo faia tu tene lea leu te le molia mai Samoa. A fai e iai se mea e te tauona o lai sau ala yonga fōringa. Lai sau yonga fōringa. E ui e matua māsoa ia ma vai manua ai lo lantou ngafa whaata maitai wha au nga whaapai. Ai ai singa fasi winti a tate tilo iai fōi. O lai sau ala ia yonga fōringa. E fo ila le fui niu le la palaba e pa tonu le sa mala e le ulur fau la foi la wala tu la ia ma sa uli na ia e tali fo yona molianga al sili o ele te la fi ma fai nei me tua e le wo fa so atu fa pena pe fa yo ese tama tai o ese tina a fai fo o ese tina ma tua te lo fa e lo fa na ai fai fo isa fa na tu lo fa fonga zamo e te fia mana o fa pena tu ni tala e fai se seu ina yo walo lewa tu wala lo atu a vatu fo ile vai nga fa matai
Ioi. E wha mante te fia e te talia se nā whainga ai whai e se isi tina ina i o walo. Fola atu le tangata valeina, fola ina atu le susunu, fola atu le whaaleanga o le ofisa, fola atu le ilo le mela ea o ngai lau whanau. Wai whai mea wo o iei. Ai wha mante ma wha te taumtatu o ia tūlanga. Ai o e si la fia foi o le tina lau tamana e whai al mea lea e la fi mai tō fake page. A o e ua ingar ngā kanga kai whainga mea, te ofo. Tua i ofo lo loto. O le tua lalo na nā mo outou au whapai. O lau tua lalo mo outou ia e lea e tātou te tā ua o whawhawhine. Se whātu lau tua lalo. E uma foi o whasi ui mai i le mātou tūpā. O lau tua lalo. I nisi fo i o lo o i tua o fake pages a o outou ia tā ua whawhawhine. A whatama. A whateine matulanga whapena. O lea e tau te tau alanga, o lea e tau amaila tau mau, ina ia loa ia lo tau tamali anga. O la ofisini, a whai o oe leisi lea e te ngutu wama e ngutu leanga i tua fake pages. O se awala lea e whai ngofia, iona talia e mātou, ma le lalolangi a toa la tau wa ia te tau te mana o ai e tutusa o tau ma le tama ma le teine. Ai au mai la tau tala ma la tau ngutu, ma la tau upu, o le matua ma soa lava. Whea kua i fo. O le whawhawhinge poko ala ia. E tau amai ina ia aloa ia la tau mau e launga tasia tutusa uma i tātou pe awha pe o le nā. E te tau whailana e poto e te tau tala. Tau tala ma le awa tu loa na i o fo i o kele le whelengi. Ioe, o te le fia tau le upu leo le mala. Tu lo wa le upo toia te u tele fia ai. La ngalela fa tu la utala. O le ngutu le fa sala e sawanga o me fa sala. O tele fia le fa nganga le upo le ole mala. Le ngai peia la o le mele na le o tau mala papala ile fa ngornga o le nganga le tele le. Me ngai le ngo le fia ka ua se uso po se tua fafine po le alava le tu inga le po le te fina ngalo ai o se mala. Hei. O to tanga te fa manuia ile tua. Le nga ko ki kalengia. E iei mea mawhainga whai whawhawhinga e le au i eise mala malama o se teine. E le au i eise mala malama o mantou. E le se mala la le mea ngā. O whaamanu yanga le tua. A o le whaakaukainga o lo soifuanga. O le mea na o le mea oi. A o le tua lalo Asiata ma le proklame a le Bluwave. E whaiantu ma le tatou Tautai A'e. Whaamule mole ia. Kasi a le lango mate. Ai santia ai. Ia le suahu umanongi manaia. Ole winga le na mana o ai tau te fa so le ritai ya e le nei la tato tu sina tato malolonga a foi man po vala udia la puli se e fio mai se fa sina mata mai tala ya nda wolunga ile tato por kalame ia ma se e fisili sa o mai ya mo fisili ia po ia tonu le tu ia wo fa le ngalo na tamali anga ia inei fake pages matulanga fa pena ale si o tu sila mai ele fai falling o si o pule tu lo swaf matulanga fa pena fa sina malolonga te tatu malolonga a foi mai fa filo ile fionga foi mono anai mateni lungo le tatu program a fai te mo mia o loa mai Samoa manisio atu moto le Pacifica e pe yo fiti matonga e na o le Tasi Market te mo mia le Tasi Market. Tasi Market, ele ngata i fua whatoanga, e maua fo i ia te maisi me tau mawha mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso i. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i la tau e fia le tātou tamo le whai. E te maua uma lava i Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whape fo i la kako pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver ngata fo i leo pusa pepe, i le Tasi Market. E maua fo i ipu mo whaalawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai mara COVID.
e iai fo i le lātou o unanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ainga i Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le nofoanga i te whaia ai tūranga umanei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Toe whawhele atu ni toe te liu mai o le porokalame o le Tautai A'e Digicel o le afi. Ia ua whaiva se fo ilo pepe le tau sila mai Samoa me se wo ma paanga ma mai le tantou BluTV. Ia me se fo ilo le o nanga ma le tantou porokalame whai o vai aso te tasi o le Tautai A'e. Na matua i o nau lava e te talo i se o pule. E le masania i o te lo fo le taimi mua le nei. Talo ona whai le Tautai A'e. Ai mai se o lo iai i lunga o le porokalame. O le whato a maua mai eise awa noa o le fionga i le pule sili. Ia o le tātou o nanga o le Bluwave Limited. E iai la ma le tātou o nanga o le BluTV. Ma le tua te le lava o nanga website. Ia graphic designers o mea uma whapena, you name it. E lalo uma o le whaamarumalunga le Bluwave. Ia le ala utau sila mai ai. Ia ili tangantale nei. Ua matua sa mala mai matua ina lona tamali anga. O le mea moni. Ioe, le page lea, uio lea. Ai mo ufatalofa. Ia ma whaafeloai. I lau fionga i le li purisili o le tātou a Bluwave TV. Lau fionga i le ngā fatasi, lau fionga fui mono. Ia po lau fionga fo i anai, manten anai i lunga o le tāpolo kalame. Wha malurua last minute lo nau watu. Ia se e fio mai. Langa i le fi alo whai ma le la fili tātou a whare lau fionga. Ia, whafkaila mo le avungoa, loko whaarwa i malai, lau fionga Asiata. Ia, ave whangi ko la ki whakalofa ko le pa ia mal mamalu o le kako o mai moa. Whela wale i ko le kolopele o moa mengi whasa langa ia ke whakalofa ko le nganga kumul whaloalo. Ia, o te iloa ese anga matulanga langona o le neiva yaso ma le lava yaso ever since. Ua manu te le mailunga ia le tua inga lea. E mo ina tausau mua. Ia ai no vai na tatou talie ma pe fa ata la fonga le foi no sau fai ia u ia mai tala mali. Peitai. O fai si o ngo le me o iai ele to na male la ina o sau wai matau fa mata o matul. How are you feeling? O mai o e la o fionga ile nei tai mitalu na to e sau le nei mau a tu inga. Ia, ari fa kusam kalanga winga le makaupunga ke fielo. Fa malulu ko le pa ia malu ko mai mo. O le o kaukala se nganga whaingo fie. Ma le nganga o ke maasangi o kalangoa ia Asiata. Ia kongo e mawhaingo whamamala ma e maka upule fie lo le usongei. Waenga swafa. O le aso ngofua le vasongei. Laso kofingi. Laso ngofua le vasongei ma ko manga waifo. Wama ngapu ele wakuplo keki I lo ofisa. Mako manga vi fola sungofua. I message mai o one of my family relatives message mai. O le saulo waka nung pages o le of a certain supporters group. Fa mai o le admin o le page le o le mea moni. Yeah. O whake ia like I was really shocked to hear that I'm an admin for a page like that. And when I saw the post, o vaile post, o whangongoa I le ngaka waka ngofi meile akala o whanga. O whangongoa I whamakalanga makanga. O whamakalanga I whainga I lo whanga. The youngest in my family, e lima kausanga. O kini lo peise mo kua ma whainga, whaikoe ngā kala whapingi. Iskangiki kua lima o kausanga. And ua wakilang ki ngala uloko. O leo mei o pages ia e lingi fōninga, pe o fake pages. Whai isi kangaka. O kangaka lea like kua page. And then, o leko o kelele, makali kongu I upo the fake page. Without even seeing a face. Ia, moro silo fia Samoa. O lo waso, amaka me le lima kai au. E kāre lima wā maka. E kāre fole iwa po se fulu po, kua maangava.
ke okul fale, ko mafukanga makainga. Ya, whaile malolonga, ko ele Folasa aso koe, ko amaka. I have no time to write or do a fake page. And my friends and family who know me, I don't need to hide. I tell them straight. I don't need a fake page. And it's I was just listening earlier to what you were saying. Something needs to be done. Ma lo faftai anai jelo le to tele na jola le faftai le lo fio mai. You know, mana ia yo le vaenga sa tau pui na juana nei. O le mele o le tango le fake page. Fai le tala. O le wo mautinoa o anai le fai le si foi fake page. O le mea moni. O so kuno le matanga tai e folinga. Pa kwa fa sa o o le fesiri foi la le tau so lo mafofo. O kanga foi la ye ko mengi i mele. No ngala foi la le tei lo tangata. Fa toi foi le la totali tonu ina o se tala mai se fake page. O yo lea. No va ai le tulanga o le mafati o ia foi no fa malo si au atu i lau fionga. Wa ngo ui mai ai le vasa lea. No ui mai ai pe no fa atu. Ai o le taimele dei, ua matua i o ai e pe e fou i le tūlanga o le e vai fo i male alofa ma le tūlanga o lo i ai i le nā tātou ngaruenga ai o la ofisiti. Langa lewa e sau noa au te lo fo lai mori mau lai whafonga mai li to te le mana o te fisiri sa o tua i atu. Ai ke masangi le page pe ke kau konge ki fo i le page. Ko whalonga le page there. They also will tag out or my family showed me the post. I've never known this page. O me fo ia o ke avoiding. O kanga ke masanga ke. The only thing I focus on o le ngaruenga o le pisingisi. Anything outside of that, other than my own family and church, rubbish. I just focus on business. And that's why you don't see me in front of the camera. You see Asiata. There's a big setup. A lot of things go in the works. So I don't have the time to drift onto pages like that. Ole lesi vai ngau te vai ole ngana yo le tau fe tu wana faila utala atai lesi ta ya prokalame. Ia ole afionga le falolonga. Ia po ole fionga ya anai. Va tu fo ipa ia ole ai ngatawana. Tasi lesi unga ruenga o lo faisi o manto officer nei. Wai le nama le line ola producer le to te fa fuga mai fo ile tero te me fai mo kau nanu ia to put on something. Ole niwe, he's a new one. O tangata umbo fo e fainga ruenga officer nei. O le tele no to tau tinga ina tau o le fa samo. La via lama o le fionga ia anai nei. O le ia I te tonu fo sia mato wa o ngale o ino fa samo. O le wingo la utala. A e sila foi le au mai ngai lunga o upuna au mai tala foi o le page le matulanga. O le mana ia o le fa Samoa. E le na male laina na fai ala utala Elisia. So ia fai foi ke fu ngai me fa pe o. O lai tua. A wai na o le le fa Samoa so matu ofisa. E le o se tau mo fai ina ia puni matangi tulanga foi o le tamali anga. Ai o le mafo o le mele ta o le sa tia fua. Fai fua ngai le fai misa. O mai le ainga. Oh, how is this affecting your family now? And well, on Monday when this happened, on Monday I was really sad. I came to work on Tuesday, but we were working on Monday. I came to work because without death threats. Without death threats make ngaka for my or the page there. I'm the admin for this page. They just guarantee. They assume. They assumed immediately. It's you. Yeah. And then one of the other death threats for me elomea ongelo fanga. And then olemea kongolanga wo fango ngola solo. I was like thinking, how can someone just like pull a photo and put it up online and say olkangakale ko ke va ai mele akale olkangakale ongal page nga. How can he do that? Were you born like that? It was just a lot of questions. But I want to say this. I thank you to the family members and friends who have reached out and, supported me as well with Asiata. And I know that there are other family members and friends as well on both sides, HRPP and FAST, who are going through this.
And they get it worse. They get it much worse. And just like what Asiata was saying, I hope this ends. Because if it doesn't end, something terrible is going to happen. E sa o le lau sau nonga le la na le na faila utala nei langa wo vai atu fo ele fa pe foi na o le fionga na o au foi ia o le tele o le au fa sala lau ia wa o le me afa pe e fa longo me wo tau foi sau tala le ia nga ile va nga fa u fai mai oi a tau foi sau tala le tulang tu sa pe foi le la tau control mai le to tele ia va nga ma fai o na fa le o tulang ai me sia ia va nga fa sala longo ai fa tai le tu o le na e sa faila utala na nei ia ai fa tai la ofisili tu ai fa malu lu foi pa io ainga ai na faila utala o le pa diuti e ma faina e fa manusina le na vainga lenga e fa fonga mai fu vai wa sa ti ai ma ainga poto ma le to tele o tamali anga. Yeah, so I have family in Nepal. I also have family in Folasa. And I don't want to talk more about it. Okay. Mana ya pa wale winga bo fa tai o le we confirming ia la utala na fai te fa pe mai sisi ai wo fa tu se tala o e selepa ai fa tai o le ai e tele au tanga tai o le la au your final word ta la ufionga o le ua mani no le manta o le vai matu langa fa pena ia e fiwa fo ile timu e pa u ile sami ele mai ai lava ele mangalo e uma fo ide vaenga kari kongo mai kaiao kalaku kaiao ia wato e mai ni sitala ilunga fa pene il ta proclame le a faina fa tai ila to o lo o mai le la to fa malo si au matulanga pe ona fa tu la tala e fiwa le kimu e pa u le sami e o onga le sami la to wi ai tulanga ai sau no fa ai e lo fionga me se fo le ia va no fa tai um fa ona e fio mai no ta proclame yeah asiata fa tai mo le no okay lo le first and last for ile that I'm going to talk about this. But I want to give an advice. Mo kangakaya fie fa longo be Vaetolo fake pages. If you think about the kangakaya on Facebook, Mark Zuckerberg, what's his name, right? Yeah. Zuckerberg. He's a billionaire. He hires the best people, top engineers, top IT people to make sure that Facebook is not hacked. It's secured. So what makes you think someone with a fake page has the intelligence to beat that? I think it's information some page there's no proof of evidence. Why do you share it? Why do you like it? Why do you comment on it? We have to evolve as people. Sometimes I run out of words. Yeah, io na sa le lo so no e to titia fa ngata le ma fo ona fotia ia le tanga ta fo ile le fia mal pe lango e wal bele wo ye pe nga on singa fo ka mai kongi mai ai lunga ese fake page lo filo ia ile to tel ia ai and the other thing is I have friends on the other side. On both sides. I have family members. O kamiki o si kamiki mako fe ola fakasimi Samoa mako onga fakasimi. I don't have the nature to talk bad about that person. You know, you have to have or kaka fake pages yet. Ola mako ile hangal mga kulo lava Samoa. To have that kind of hate, that's too much hate. Yes. Yeah, plus probably have all the time in the world to just sit and do this. So I want to give a shout out to all the family members of mine that are going through this. Hang in there. Just focus on the goal, focus on your family, work hard. And to my friends as well that are going through the same thing, pay no attention. The only reason why I'm here today is because Asiata wanted me to be a part of the show. Okay, le na sa mo le ufa taiwa o le ufa ilo antu io e pena fat. Ia fua mai o la usi de sila. Peno te fai atu. O ela le pi ke fia Facebook freak foi lele mal expert. Ia pe ke fia fake page analysis. Ia po le FBI rungole. Ia fua mai o ela usi de sila le nei tulo le nei tanga te sa fai atu post tanga te ono obi mai tu o le memon.
ia matulanga whapena ia pefo na tau whaia tu whaftai fo imana ia komenia na la tau fo ngol Facebook ele le winga la tala tate whai tau ale tangata ele leile ma fau whai ngol komeni mai se fo ipe o se le le mailan komeni na ilungo le YouTube whai tau fo le totele mana ia iyo e whinga ta io na malu se taimi e whai tau whai toira o nanga le Bluwave ma le BluTV ai toe fai mai tūlanga whape nei e toe sa tia i fua kusa o loka lima la o le atoe pa i ailo tamanta anai wai kasi nga ufa Samoa e le mawhaina e whaia le Bluwave ma e work so hard e tau a mai le Bluwave from e le tūlanga na iai i le mawalunga wa iai le au nanga ai e toe tangoa o e toe whaile me e toe le angai. Just one more thing, a bit of advice to the supporters pages or whatever you want to call it. To OMM and the HRPP supporters group. The next time you bring up people's names of like their page, just know that these people have families too. You know, Facebook is security tight. I don't even know if we may know who are behind these pages, but every time you guys bring up a name of someone, you put that person up to be exposed. For what? Masasalonga. No evidence, no facts. And then that person gets death threats. It's not right. And you should feel it in your heart that it is out. Ia, le na, manantua le e utalo ma whai vele ni vanga le fiafi utelo foi. We've said so much today. E winga pēna whaatula o whasoa ana e le taimi e le i o le malolonga. Lenga no tau mawhai e watu o mala utu alalo i vaenga lewa characterize ai tātou fo i whaatangata soifua le taimi le nei. E whaingtāwhuna ta whatu walanga le tuspa ia na le lua tangata na whaue le tua o le tane ma le awa. Ai ua o tau mawhai au mai le soifuanga wa tātou iai. Le nā lai ona watula utu alalo. E na yo tātou uso tua whawhine i e tā ua i la tau fo i le o le whawhatane ma le whawhatama teine. Le tā ua o tā o whawhine le ngangana tūsa. Ia, au foi ne o tou se tia i le tala e whai atu so o tangata e langa o nguku o me io. Langa o ngana o so whai so. Au ane o tou se tia i le malu o le nā tala ma whapea e tou te mita i. Ona sa ngā whai e ama sa na ta whili sau noa i lava i le ngana so na tu ula whai. E bēn o whai atu. O le tele o au o ke wha o le tele o nei whawhawhine matulanga. I respect them. E i fo isi whawhawhine. E sili atu lo la tau treatinga ma le tau singa o tamama tina. Ngai lo le sika mai kai ma le sieri. O le upumoni ala. E ifo ila tau o lo tau mawhaia e tau tata i le mo le ala i le tātou ngana. Ai a whapea fo i o ele te tua atu nei fake pages. A o o le tau au mailau mau fo i le i aloa ia lou tamali anga ma lou i tu ai ngatangata. Ia tātou se e whaatasi e tutusa tātou. Ka kaulanga whainge me le lei. Taula na suila ngana la fa fela nga makokalia o ole tulo wa fela makofia kalia o nga ke fia o orkenga ke fia kama ai sa umala ngana e pa o papa e fa fia foi kalia o e le tu pa ta mai tai o ele ta mafia teine pe ai la ko silia ku nga ma e ngutua mana tua ai fia kenge o na wa fia ave o e mapai ma audi e wa fatula tu la lo nai o ele fa fine fa pe o nai te fia teine lo no winga o nai te fia pae ma auli. Ai awal fia teine. Ai fia kale pe mea matulanga. O langa ngana tu sao. Ava tu atu yo o tafa. Ia, o mai le li tu pawali. Ia tatou. Ia, tamatane. Se o o lai ainga. O lau pui puinga. Fao ngalo malo si fao ngalo ma fao ngalo ngana. Fao ngā upu. E pola pui ailo ainga. Langa yai lisi tau tua o te fia ai e ta ore tau tua upu. Tau tua upu. A whapeo oere makai. Le te lafi tua ia mea ma oi fo ile matai le te fia e te saulunga e te ngutua. Iyo e tusa lava pe o ai pe te whaasanga na ile HRPP pe te whaasanga nga ile fast. A whai o oe matua leipo te lelo matai ai sau o launga ngana e matua masangia. Ia. Ta lofa. Pawana o le tualalo e whaiantu. Toi liu le tofa. Toi liu le utanga. A whai o le tama o le te whaia ia toi ngā luenga. Sili le sui o le ngangana. Whai le ngangana e o lailo ainga. Whai lau tau tua upu. Sili saue iyo toi mati le ngangana pe a whaapea ua mativa. A whaapea ua avea le ngangana ona o tūlanga o ani whatiata mai o leolanga. Sa ili matangi ma sa ili se whautuanga ma tūlanga whapena.
o le fotu lalo na prokalame ia mo tatou ia ma si o ye nei me uma e le file mo le to faftai nai faftai lo fio mai ngol ta prokalame ia ia fa malo si unga pen o faiatu ia wonde i vai le tangata sao ia ona o le tau fai mai le tangata le se tino ia le fata ole fa malo si le na fo i me se fo ia faftai ngaruenga me se fo ia ole ainga ia me se fo rawa o tau na fia o le wa i nei le tu a fo yo le o si o fale tua i malanga mai Samoa o te fia shout out tatua ia i le tina ia langa o te o maua le suafa anai o Vaimona Vaimona ia fatalofa antu le tina Vaimona malanga mai Samoa ia i le vanga fiafi ia la fo tu la u pule langa ro uma ma pokalama i ale la tango la foi e fa ese man tala fai ia e fa umai le ma prokalame fa mole toi ba malo fa anga ia te o to malava me se fo to fine ia li ia nai ia le fo ina io le rungo tanto prokalame to te lo tato okay okay lo ke mo fo le mo ke mo nguli wingi lo le camera, but while I'm here I'd like to say thank you so much for the support, supporting Bluwave since 2008. Thank you for tuning in from Monday to Friday on the Tautai A'e program. Ia whamalia ko fo po e se upu le kaukamali i ko whafongangi kula le asu. I do pray for peace in the country. I know there's peace, but there's just certain two groups that I just keep going at each other. And I really advise you guys to really stop it. Stop calling out Tulepa, stop calling out Lauli. Once you guys stop that, then there'll be real peace. Let's move forward together. And thank you, Asiata, thank you, Ryan, for having me on the show. Ia, ole tatou proklame na levanga o le fiafi. La foi fonga va tele se manga ngana o le tauta mali. O sopoutu, ma taulo ulu i lau whaafonga maua Samoa. Malu le vai i lau whiringalo. A fai e sou fulo sou. Sala i le sou i whaleanta leana na fufui eiti o le tauti anga. Au mai mole fale tua masanga ma whaleanta. E te tele fo ia pesenga so ma vai vainga. Ai matua e leo tūlanga o le tātou proklame. E lea o ia le matapia le manaia e lea ia fo i mo o i liwa vaa. Ai se le lei. O le tua lalo ma le fautuanga le proklame le nefiafi. Fai mo tala ei. Fai mo la ei le lei fiafi. O te taritonu le tangata suia, o te taritonu fo i le nova e tunga le to komeni mai le to telefo nisi o te loa tele aina le fiafia i la uporokalame. A leu te vai etu. O le momoli mai ala tau whamanuianga, ma whaafitai mai le tua la loma le fautuanga. Ia, li ia lenga le leo le tua peno fetu. E le o se maa losi o tātou. Ai ma whaione tātou whaier whaafimanga loai. Whingalo le tua. Tātou whai le so taiau. O le fiafi, soifua mai manuia. A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i a te ma isi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu nuo fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le gata i lea, mo i la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo e ipu mo whaalawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whia ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o ranga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga e te whai ai tūranga uma nei.
le Tasi Market, fale o loi Messi Road i West Auckland, a renga te leo papakura i sa fokirangi. Can you be my wife? Hi, my name is Sora and I am from South Auckland, Manukau. I attend an Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans.